Francuski proizvođač Citroën na domaćem moto showu predstavio je viziju automobila budućnosti, model Serval. Riječ je o sportskom automobilu koji za pogon koristi dva električna motora ukupne snage s 300 konja. Citroën Serval, osim upečatljivog izgleda, nudi i impresivne performanse. Ubrzanje do 100 km/h traje 5 sekundi, a s jednim punjenjem moguće je prijeći 200 km. Citroën je paletu serijskih automobila osvježio novim modelom kompakta C4. Novi model nastao je na poboljšanoj platformi prethodne generacije, no novi C4 je ipak duži za 5 cm. Širina je povećana za 3, dok je visina porasla za 30 mm. Unutrašnjost je prostranija u odnosu na prethodnu generaciju, dok prtljažnik ima zapremninu od 408 litara. Trovratna kupe izvedba novog Citroena nosi naziv DS4 i nudit će se s bogatijim i luksuznijim paketima opreme te jačim motorima. Nakon što je prije 2 godine lansirana posljednja verzija Citroena C5, francuski je proizvođač na pariškom salonu automobila predstavio redizajniranu verziju. Ponuda benzinskih motora čini 1,6 VTI od 120 konja u kombinaciji s ručnim mjenjačem sa 6 stupnjeva prijenosa. Naravno, tu je predstavljen i novi VRC automobil temeljen na serijskom modelu DS3. Opel je u Parizu održao svjetske premijere kupe i karavanske inačice nove Astre, a velika očekivanja su i pred novom Merivom. Njemački proizvođač objavio je i nove informacije o Amperi, revolucionarnom električnom vozilu. Ipak najveću pažnju na Opelovom prostoru privukla je kupe izvedba Astre. Nova trovratna izvedba još je u fazi razvoja, dok se serijska inačica očekuje sljedeće godine na auto showu u Ženevi. GTC verzija Astre slijedi agresivan pristup poput VW-ovog Široka. Agresivni sportski izgled nije previše utjecao na ponudu prostora, pa će se na stražnjoj klupi novog GTC-a moći smjestiti 3 osobe. Ovaj model predstavljen je s novim 2-litrenim četverocilindrašem koji razvija čak 290 konja. Mjenjač je ručni 600-brzinski, a agresivni izgled pojačavaju veliki 21-inčni naplaci. Popularna GTC izvedba najprodavanije kompakta na hrvatskom tržištu ponovno oduševljava sportskim dizajnom i dobrim voznim osobinama. Za to je zaslužna nova izvedba mehatroničkog ovjesa FlexRide. Uz skupe izvedbu nove Astre, Opel je u Parizu održao svjetsku premijeru karavanske inačice koja po uzoru na insigniju nosi naslov Sports Tourer. Američki proizvođač automobila Ford u Parizu je predstavio 3 izvedbe nove generacije Focusa, jednog od najpopularnijeg automobila u srednjoj klasi. Automobil je predstavljen u 3 inačice, kompakt, karavan i limuzina. Početak prodaje očekuje se 2011. A zanimljivo je da će se Focus na svim tržištima prodavati u gotovo jednakom izdanju. Uz moderan dizajn i novu tehnologiju, Focus će se nuditi s novorazvijenim turbomotorima. Paletu otvaraju 2 izvedbe EcoBoost turbo benzinskih motora od 89 i 109 konja. Sportska inačica ove generacije Focusa svjetsku premijeru doživjela je upravo u Parizu. Najvažniji dio novog Focusa ST je 2-litreni četverocilindraš s najnovijim sustavom direktnog ubrizgavanja i novim turbopunjačem. Novi motor razvija 246 konja, 20-ak više od prethodne generacije. Iako je jači, motor je manji i ekonomičniji. Mercedes je u Parizu napokon predstavio dugo očekivanu drugu generaciju svog četverovratnog kupea. Kao što je i najavljivano, novi CLS slijedi dizajnerske trendove koji su predstavljeni na konceptnoj studiji CLS Shooting Brake.
Novi dizajn potpisuje Gordon Wagner, šef Mercedesovog odjela za dizajn. CLS ima nove farove koji su izvedeni u LED tehnologiji, a prednjim krajem automobila dominira karakteristična prednja maska. Unutrašnjost iz E-klase u CLS-u je obogaćena kromiranim detaljima, dok će kupci moći birati između 5 različitih boja interijera i 3 vrste kože. CLS će se moći naručiti s novim V6 motorom s direktnim ubrizgavanjem, koji uz top start tehnologiju troši čak 24% manje goriva. Mercedesov V8 prošao je tretman downsizinga i sada ima 4,7 litara zapremnine, dok je nova izvedba turbina zaslužna za veći okretni moment, 12% više snage te manje emisije štetnih plinova. U ponudi je i novi 3-litreni V6 dizelaš, kao i 2,1 litreni turbomotor. CLS se naručuje s Mercedesovim 7-stupanjskim automatskim mjenjačem. Nova Peugeotova limuzina 508 predstavljena je u punom sjaju. Automobil je temeljen na platformi Citroena C5, a zamijenit će modele 407 i 607. Novi automobil predstavljen je u limuzinskoj i karavanskoj izvedbi. U Europi će se početi prodavati početkom 2011. Peugeot je za novi 508 pripremio bogatu paletu benzinskih i dizelskih agregata, a najavljene su i hibridne inačice. 1,6 litreni VTI razvija 120 konja, dok je 1,6 litreni THP turbomotor razvijen zajedničkom suradnjom PSA grupe i BMW-a. Izbor dizelskih motora je prilično bogat. Osnovni HDI motor razvija 120 konja, dok veći dvolitreni dolazi u dvije inačice od 140 i 163 konja. U Hrvatskoj limuzina u veljači, karavan u ožujku. Jedan od najzanimljivijih koncepata u Parizu je Renault Desir. Zamišljen kao prvi u seriji konceptnih vozila, Desir nudi poglede u buduće dizajnerske smjernice osmišljene pod vodstvom Laurea Deackera, vođe dizajnerskog odjela francuskog proizvođača. Impresivnu vanjštinu slijedi i zanimljiva unutrašnjost u kojoj prevladava bijela boja. Vrhunski materijali, obilje kože, moderna sjedala i najnovija tehnička rješenja dominiraju kokpitom. Za pogon Desira zaslužan je srednje postavljen električni motor s baterijom, koja s jednim punjenjem može proći 160 km. Karoserija koncepta Desir izrađena je od čeličnih cijevi te kevlara, dok su za dobre vozne osobine iskorišteni dijelovi ovjesa s Megane Trophy. Novost je i sustav za obnovu energije koji smo već mogli vidjeti na Renaultovim F1 bolidima. Sustav prikuplja i ponovno koristi kinetičku energiju koja se oslobađa pritiskom gumba na upravljaču i donosi bolje performanse. Trend elektroautomobila odlučila je slijediti i češka Škoda, koja je u Parizu predstavila drugu generaciju Green Line modela. Popularna Octavia sada je dobila i prvi koncept s električnim motorom. Za testiranje izabrana je karavanska Octavia, koja zbog složene izvedbe nije izgubila standardne vrijednosti i veliku prostranost. Konceptnu Octaviju od standardne razlikuje perla bijela boja, kromirani dodaci te solarne ćelije koje su postavljene na krovu i služe za punjenje baterija. Octavijin elektromotor razvija 114 konja. Doseg konceptne Octavije Green Line iznosi solidnih 140 km, dok je maksimalna brzina ograničena na 135 km/h. Honda je kao najveći novitet u Parizu predstavila hibridnu inačicu Jazza. Iako su postojale sumnje da se ovaj hibrid neće ni pojaviti u prodaji, predstavljanje se ipak dogodilo. Hibridni Jazz dobio je novi prednji branik, prednju masku, svjetla i panoramski krov.
Pokreće ga standardni benzinac zapremnine 1,3 litre koji je s Hondinim sustavom Integrated Motor Assist povezan s elektromotorom. Automobil će se isporučivati s automatskim mjenjačem. Prvi primjerci na europskim cestama očekuju se početkom 2011. Švedski proizvođač automobila na pariškom je salonu predstavio novi Volvo V60. Novi karavan i blizanac modela S60 nosi titulu najnaprednijeg Volva u povijesti. V60 se atraktivnim dizajnom razlikuje od klasičnih karavana, ali je i s kupeovskim dizajnom zadržao tradicionalne odlike karavana. Bitan za izdvojiti je revolucionaran sustav zaštite pješaka s automatiziranom funkcijom kočenja, koji vozača upozorava na pješake koji se nalaze ispred vozila, te u krajnjem slučaju samostalno koči umjesto vozača. Paletu motora čine 5 benzinskih i 3 dizelska agregata, poznatih iz modela S60. Najjači benzinac je 3-litreni turbomotor s 304 konja. Ponudu dizelaša otvara 1,6 litreni sa 115 te 2 5-cilindraša od 163 i 205 konja. Uz standardne ručne mjenjače Volvo V60 nudit će se i s automatskim mjenjačem, dok će pogon na sva 4 kotača biti standardna oprema najjače benzinske inačice te opcija uz najjačeg dizelaša. Švedski proizvođač je u Parizu predstavio i sportske inačice modela S60 te karavanske verzije V60. Doviđenja za 7 dana. Mi i dalje ostajemo u Parizu. Nadamo se da vam se od ovog svega nije zavrtilo u glavi. I za vas pripremamo još jedan pregled najnovijih modela.